الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وآتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم يا مفهما سليمان فهمنا ويا معلما داود علمنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. ثم أما بعد، أحبتي في الله، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna-muna itukbal natin pagsarang syukur sa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sinyari naman isab kita yung nahinungkungan na hambo tampat tampat kasusuwatan sin Allah at tampat kababayaan sin Allah ang na masjid niya. Bukun uno iban uno intiyari na po sumagawa, tumayhut, tumawhat, haulong rida sin Allah ta'ala. Jari niya mga palangkungan haa kamang Islam. Habihaun, iyari na kita niyong niyakot. Pabulan amo imbulan tiya kapagtakaran sin kita niyo. Amo na imbulan Ramadan. Inpangaso mo mga palangkungan haa kamang Islam. Uno illa bimarayaw atawakan uno illa bimakatut hinang simbang sa muslimin. Amulan Ramadan. Adakala gumawa na sadyain bulan Ramadan, ano wala kita nila kapag hinang marayaw. Hasabag yato mga palangkungan haa kamang Islam. Sarang na to ingatun atawakan hati hunbang uno illa bimakatut hinang kita yung habulan Ramadan. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam as-siyam wal Qur'an. In pagpuasalong ni Ibn Sin Quran, syafa'atun lil'abdi yawm al-qiyamah. Sumafa'at doon haidun sin Allah Ta'ala ha'addaw qiyamah. Hangkan na mga palanggungan haa kamang Islam, amuin sarayaw-rayaw na hinang sin manusya hablan Ramadan, asabab inyari dumatong ha'addaw qiyamah sumafa'at hamanusya. يقول الصوم لو سنتؤس أي يا ربي إني منعته الطعام والشهوات. لو سن رمضان ممون فتحني رب العالمين يا الله لو سنتؤس يا الله إني منعته سبنا القول لو يبيع دمنك إما نسيا يندين hapagkaon. Ako lang na inagbagang kanya din hapagkaon hapagtangkak si mo iban sin hapdi. Law sin Ramadan. Was shahawat iban sin shahwat nila. Ako inagbagang kanya law sin Ramadan. Piyagangan ko lang na in shahwat nila bin nahar hapulak-tulak adlaw. Ramadan inagbagang kanya namun fa Allah Ta'ala. Fashafi'ni fihi law sin Ramadan. La ya Allah, fasafa'at ako kanya. Allahu Akbar. Mamong in Ramadan, mamong in puasa mo di hadunya haadlaw qiyamah, mamong patuhan mo Rabbul Alamin. Saksian niya kau, sumafaat kay mo in puasa mo hang kaadlaw mga palanggungan haa kamang Islam. Amo in lingkat sin bulan Ramadan, hanggan na in bulan ginihigok sin